شر جیان یه سیمین ده لو تفگرا گشهجی نسکنیه دوی واریده به تایبت لسوریه گلک رودان دادن یا جتی که داری سوریه گلک رودان رو دادن به تایبت لإسرائیل کتنا خوی سوری به شکلی که ماینده راگان گو از الویدری بمینم از نایلم تو هز درباسی باشور سوری ببه قاده که ازش خور آب پارستی چیدگم قاده که به چک چیدگم اینا ایروژی لترکیه هفدیتنک رایدارین ترک اردوغان وزیری وی کاریدار و حقام فیدان لگل وزیر کاریدار و یه روسیه هبو سرگئی لاوروف گیشتن هف دیسا نقاشه خود کرن ده نقاشه خود پیاما خودان پیاما دیسا وکی کوونجی دزانن لسر باکو روشلات سوری بو لوی داری دیسا جهاف را خوش کرن گوتن روش به وی رنگی لازم وی داری به والا کرن ور حاصل گوتنی خود دوباره کرن این هات بهشن گازی کردن جریوه بری هتیشه جوی یک بچوی داری سا ویل سر بدری باخفن سر با کروجلات سوری باخفن اد نوا و په واژوی د نو اقص گنگشی گشتی ده به تایبت پیام کو ریبر اپو دا مورخه ل په واژوی خستی نه به تایبت کردستان و چاوی ای روشلات نوین جهان هموی کتی سر وروشه گلو اف پیام دیروکی اوه کنگی و چاوابه نواروکاوی چبه لسر و جدماکو دولت باخچلی جوی داره بانک رژ کرسیه گوت لازمه وره مافی خوی هیویه بکار بینه پیاما خو بده اف تجدید بهش کاندن جوی دمه و نقاش به تایبت لسر و مجاری اوته مراکرن شانده آدم پارتیه شانده ایمرالیه آدم پارتی دو جارا چون ایمرالیه جاره کمین 28 کانیه دا چو نه دیسا سروک وکیل آدم پارتی گلستان قرچقوچی دیار کرکو و واروجانا سردان چیه ببه واروجانا شانده و جارا سیمین درباسی ایمرالیه ببه ته پایین و جاره اف پیاما کو ته پایین بداین او پیاما دیروکی یا کو هر چهار پارچه کردستان ده شخصی هر چهار پارچه کردستان روشلات ناوین و بگشتی جهان علاقه دارد که به راگهانده نه چاف همو سروره تکیلداری پیامه هنک داخیانی رایداران چه بو نومان قرطولمش سروک مجلس آل ترکیه او جرای که من داخیانی دا بالکشان سروه داخیانی گفت داخیانی که حیاتیه او قاسی گرینگه جبر کو وکی دولت ترک او کتن دناف گلک مصروفان دا بحثا 2 تریلیون دلاری دکن ایدی بحثا گلک کشتی خود دکن یعنی دالیه مادی و معنوی به گلک ضرر گیشتی مجبر و اف داخوانی و ریبرا پو بده بهش بو ما وکی ترکیه جی گلک حیاتی دواره خود به وی رنگی دنرخینه پیاما پشتی و یعنی شروع سر پیام مگو دوباره که به تایبت ها دیار کردن 15 ثبات ده پیام که بدیمان یا ریبرا پو بدای ده 15 ثبات ده او پیام ناد لسر وان نقاشانا وزیر عدالت یه دولت ترک ناویوی یلماز تونج ویجی گود اف پیاما بدیمان نل گوری موضوعاته یعنی الگور قانونی من روشک بفیر هنگی تونه لسر وی نقاش گشتر بون هات گلک برسو جر هاتن داین جنابانه می برسو که اینها بدن برسو هفسرو که دم پارتی تونجر باکران گود و بانگوازیه که دیروکی با گود ام بانگا جدیت لوزیر عدالت دکن جبرکو یعنی بانگوازیه که جدیه به ور رنگی تو دگره دست به وان داخیانی سوسرت تو دگره دست نابه هر وکی مگو جگلک دوران تکیلداری وی روشه داخیانی هاتن برسو هاتن داین لگوری قانونات چواته برسو هاتن داین دوی برنامه خودشی اما تایبت دوی چارچوه ده نقاش بکن روشه حقوقی جمره بحثات چه که روشه به تایبت ما فهیویه ده 15 ثبات ده داخوازه اساسی یا گله کرد و دوستن گله کرد سرانسری جهانه آزاد یا فیزیکی یا ریبراپو یه دخوازن دمل دست ریبراپو دناوا خود ببینن دوی وارده چه خبات بکرن لازم بلزگینی چه خبات بکرن دوی بشه برنامه خود مسروی نقاش کن برنامه ما دست پید که دوباره دم باش گهدارو بینر من ها میوانه ما مازوم دینچ پارێزەرێ ڕێبەراپۆ ئیستانبولێ تەولیدبێ و بخێر هاتن
پیوندی خود باز باورم آمد دیجلا روزنامه وان او جیج بروکسل تبیده به بخیرات یا ولامت نها ام دست بکن وکی مگو یعنی بتایبت دوار حقوقی دا نقاش لسر و مسئله چه دبه اما تکیلداری و یعنی داخویانی هاتن تین چه معنیه دوی واری دا نیرین چنه اما لسر و بسکنن بتایبت حوالا امد ام بتا دست بکن یعنی او داخویانی بوی رنگی تین چه معنیه دا آلی سیاسی دا پیکاتناوی مروف دکاره چاو بخوینه لسر وی روشا پیامه بوی رنگی ifade کرناوی؟ پیامه وزیر داده از باورم تو بحثوید که جبر که دانگ تاب نهات من؟ راسته بله یعنی لگوری فکرم زیاده پیامک پر گرینگ نینه یعنی وزیر دادهش خود زیاده ارکک ویجیتنه و مامور اکیل دولت هیل بدره داخوه یا گرینگ براستیجی یعنی اوی کسا بسری خو ev daxuyene daye ya jî ev planekî devletê be. Ku planekî devletê be yani konsepteke devletê be ji xwe wê demê hevceyî nîqaşê nake yani pêvajoyek wiha nabe were dest pê kirin ji ber ku berê hatibû gotin ke wê peyemek bi dîmen were belav kirin û niha beriya çend deqa beriya ku em dest bername wê bikin hevseroka Konseya Rêvebera Koma Civakê Kurdistanê kêjekê Birêz Besê Hozat jî di Medya Haber TV de axivî ew jî dibêje پیامک بریویسکی ام قبول نکن پیوسته که پیام بدیمن و جبو که گله ما خلق ما شروان ما همو علیگرن ما لربرا پو ببینن دنگی گذاری بکن دیمنی ببینن آخفتنی گذار بدن بچه خود ببینن جبو که ربرا پو و پیواژه بده مشاندن ربرتیا و پیواژه بکه و پیواژه دیزاین بکه پیوسته که ربرا پو اف شرط و مرجع کد ناف دانن ورد سر راست کردن یعنی اف سیستما تجریت یا امرالی وری بلاف کردن جبر وی سدمه یعنی عالی سیاسی و دموکراتیک هرن اگر پیامک دیمن آر برابر نش خو ام نکارم بشه که پیواژوک ور دست بکرنج اف عالیه دن نه گلک هست یعنی وان پشتی که وزیر داده داخویانی دا پارێزەر حقوق ناس گلک هست برسیف ددن و دبیجن ناد حقوق دا تشتکی وسایه از بیم افجی شاشه یعنی جخو وزیر داده چه دبیجه د موضوعات مدا يعني القانوني مدا قرتيك نكاري بيامك بديمان بده وسط بيجي بيوستا شخو كل ريبرابو ستاتويه ورقو هرتن يعني نقرتي بي كل ريبرابو قرتي بي معناه في بيفاجويني نكي جبر فيها كي اگر كد موضوعات واندا يعني القانوني واندا تشتكي وسط تنبي كسك قرتي د زنداني دا د ستاتويه قرتي حكم ليه ودبيجن دوی ستاتوی دا نکرده دیمنه کی به پیامک به دیمن بده و دم پیوسته که او ستاتو وره گوهرتن یعنی اگر جری برا پو دیمنه گوشات خواهن و قانونی وانده جی اف تشتنه و دم پیوسته که ستاتوی ربرا پو وره گوهردن جوی علی و مروشی رو بکه باشتره یعنی اگر هم بیشن نه ولاد قانونی وده هی نظام چه فلان ببن و دم ابتوی معنی که yani ew rojava ku dixwazin bedin nîqaşkirin didin nîqaşkirin û qanûn tê nîqaşkirin ne statuya rêbera bû niha tişta ku divê li serê were nîqaşkirin statuya rêbera bû ye statuya rêbera bû ji îro pêve ew ê wek statuya girtiyekî bê ya jî wek statuyekî kesekî negirtî bê یا مهم اوه اگر که ستاتویا ربرا پو وکا ستاتویا گرتیه که وره بردوام کرن خب پیواجویا تی پایین نکاری وره دست بکرن نه اگر که ستاتویا ربر اپو ستاتویا کسا که نگرتی به اشقا او گوتنه وزیر چی به معنی نوالا جبر که نه کسا که گرتیه دکاره پیام جی بده دکاره وشانا زندی جی بکه دکاره جوینا گر جی بکه دکاره هر تشتی بکه باش دوی چرچوه ده یعنی هم نرخاندنی و هر دو ملت دجی ام جهواله مازوم جی پرسن نا پیوندی اول اساس کرن مازوم دیچ پارێزەرê رێبەرا پۆ ئیستانبوڵی تەوری بەرنامە ئەمەد بێ و بخێر هاتن هەڤالێ مازوم سپاس دەم باش سەرچاوە نا هەڤالێ ئەمە جی نرخاند یعنی تێکیلداری ئەv نîقاشا وەزیرە عەدالەتê دەولەتا تورک vekilî dibêje di mewzuatê de tiştekî wisa tuneyê هەڤالێ ئەمە dibêje
Tamam hani nikaşe ke fakat gor pevaje ne nikaşe ki ji yani işte gerek be guartin yek je pozisyona reber apoji yani dema mirov de her du milade jidin rxin mirov dikare tekildari ve çibi beji yani dve pevaje ji bu pozisyona ku reber apo bigre yani daliye kanuni de ji lazım be biçer rengi ji yani giredayı ve je eger mirov binrxin. Beli rast yani çareseriya bingehîn pêwîst e êdî statuya Brez Öcalan bê guhartin yani ew jî çi ye yani derfetê gokarî bê rola xwe bilîzê derfetê gokarî bê rola xwe bilîzê jî çi ye azadiya wî fîzîkî ye yani gere ev bêne çêkirin çareseriya esasî ew e yani ji ber ku eger ji Brez Öcalan eger çareserî tê xwestin eger dixwazin dapyaniyê bide peyama bişîne yan jî rola xwe bilêzê pêwîst e pêşî şert û mercê wî nake li gor wê nake bên afirandin diva şert û mercê zindanê de nikare rola xwe bilêzê yani pêşiya wê jî pêvajoyê wek vê çêbûn yani dîsa teklî bi Brez Öcalan re hatin dayîn hevdîtin de hatin kirin wan dema de jî yani bal dikişan ser vî tiştî Brez Öcalan got dixwazin ez rola xwe bilîzim lê derfetê ku ez karî bim rola xwe bilîzim nayên dayîn yani ev nayê qebûl kirin pêwîst e pêşî ev derfet bêne çêkirin bi rastî îro bingeha wê hiqûqî jî çêbûye yani bingeha azadiya Brez Öcalan hiqûqî jî çêbûye erê her çiqa mesela di zindangirtinê de mesela em bêjin ti rewabûna wê nîne yani 26 sal zêdetir 27 sal di bir tecrîteke giran de têgirtin Brez Öcalan ti bengeheke wê qanûnî hiqûqî jî nîne yani vê tecrîta giran de têgirtin lêbelê piştî biryara dadgeha mafê mirovaya Awropa ya mafê hêviyê êdî bingeha azadiya wî jî hate çêkirin yani ya hiqûqî çi dibêje dadgeha mafê mirova Awropa dibe tu nikare kesekê bigire di zindanê de heya dawiya hemrê xwe tu nikare bigire pêwîst e heya demeke piştî wê tu berçav re derbas şert û mercê ku zindanê de mayîn yani di berçav re derbas ke mafê wî azadiyê hebe lêbelê devleta Tirk yani wû qasî ji hiqûqê ji destûra diaxivin lê hiqûqa xwe destûrê xwe pêk nayînin îro li grava îmra tecrîteke wî qasî giran heye li hemû zindana wek parêzer em karin herin hevdîtin bikin bi her kesî re lê em nikarin bi Brez Öcalan re hevdîtin bikin wan 10 salê pêşî tenê hefteyê carekê bi saetekê hatibû sınûrkirin hevdîtinê parêzera piştî wê ev 13 salin tevahî hatine qedexekirin ev 14 salin tevahî hatine qedexekirin hevdîtinê parêzera tenê çend hevdîtinê îstisnayî çêbûn em karin ba bêjin dîsa hevdîtinê malbatê yani wê qas zagona xwe wekî esas digirin pêwîst e pêşeva tişta bêr vekirin yani mafê Brez Öcalan bêne naskirin û ev hevdîtinê asayî bêne çêkirin yani heya got Brez Öcalan di grava îmralî divan yani şerka de eger girtî bê dem dest tişta bê kirin pêwîst e yani ji van mafê xwe karî bê kar bêne mafê hevdîtinê kar bêne lê wek me got yani çareseriya bingehîn ji xwe azadiya Brez Öcalan e wekî din yani ser yani rast yani belki em bêjin yani ji ciddiyetê dûr e yani ev daxuyaniyê wezareta dadê lê em karin vê jî bêjin yani ew jî daxuyaniyê wî jî ti bingeheke wê ti rastiyeke wê nîne yani zagonê wan de ti rastiyeke wisa nîne çi dibêje zagonê wana dibêje girtiyek her çiqas girtî jî bê bi awayê fîzîkî mesela em bêjin ketibê min esaretê de jî lê ew girtî dîse ji wan mafê xwe dî karê sûd verbigre yani mafê wî dî yani tebahî nehatine qedexekirin û serî de mafê ramanê ye yani mafê azadiya ramanê ye kesekî girtî jî pêwîst e karî bê mesela fikrê xwe bigihîne civakê yani berî niha dadgeha destûra bingehîn ya Tirkî derbarê Brez Öcalan de ji xwe em bêjin piştî serlêdana me biryarek da yani çi bû wê demê mijara wê
دیسه فکر برز اوجلان هات قدخه کرن پرتوکوی گو هاتون چاپ کرن ترکی هاتون بلا کرن هات قدخه کرن هاتن کم کرن سر به مسئله دان کر دادگاه جی اف بریار دادگاه هری بلنده ده ترکی ده دبه برز اوجلان جی کاره فکر خواه بگهنه جواکه یعنی به yani به چه شوازی بده yani و جاره و مجاره ده شوازی و پرتوک بو انهاجی بو انهاجی بریا دیمه برزوجنان کاری فکر خو بگهنه جواکه yani peşavi ta aslında git zagone Türkiye'den inin şu berina minaki vak ve çe bu ne Türkiye vakti zanin notu çara parlamenter DP ve de megirti bun rahmetli Mehmet Ali Biranci mesele deme çu ligirtige bu ara hep peyvin çeker u bedimen u pişre hatwa şantın yani تقدخه که اوسا زابون ترکیدن اینه پراتیکی ویجی چه بونه ده ترکی لدیس ام به اسران ام ده بیشن پیوسته درفت گوکاری به رولا خبلیزه بچکرن yani دوا نگو ام بیشن زندان ده ماین و چه شرطا ده مینه yani زابون چاوین چه مافده yani به وان مافه سنور کریجی برزوجان و نکاری به رولا خبلیزه باشه yani دوی وارد به تایبت از دخوازم و بشم yani tamam hem daliye hukuki de hem daliye siyasi de mazlum eval yani ev bahçeli dedi derket lideri MHP got bera tedi çan tişt gotun zaten cevap pevaji hatta na eheri maye hanek ev çite usamane yek je tecrid kabul kiribun gelek derdora ev tecrid kabul kiribun gotu bu tecrid heye ve tecrid berakirin یکی بحثا مافه هیوی کربو یعنی دوی واری دا براستی جبو لپیشیا دواره حقوقی دا جیبه و دواره سیاسی دا جیبه یعنی لپیشیا آزادیا فیزیکی ها ربرا بو چه استنگ هنه؟ بله اساسا کارم وی بیجن یعنی برزوجران دما هاته دل هاته گرتن و آنین ترکی به کمپلویان آونتوی نوتونه ها peş beryawe rast zabun em bejin hatibun giran kirin ji ber Kurda em bejin lê di fiiliyatê de kesî got di zindanê de dima mesela herî zêde yê got cezayê darvekirinê di darbê de dema darbeya heşteyî de girtibûn ew kes mesela herî zêde 20 sala di zindanê dima û azad dibûn digihan azadiya xwe piştre ev zabun yê infazê hatin guhertin em bêjin encama tekoşînekê de cezayê darvekirinê hat rakirin lê ji bo Birêz Öcalan cezayekî müebbeta giran wê navî hat çêkirin anî Tirkî zabûna de hat naskirin ew jî bi taybet wek me got yani esas ji bo Birêz Öcalan hate çêkirin û ev ji bo wê gerek derbas nebû yani pêşiya wê mesela em bêjin ew guhertinê di alêhê girtiya da çedin gerek juar derbas ne derbas darbe lebele jboy Birêz Öcalan jî ev ket meriyete gotin heya dawiya emrê xwe ve zindanê de be cezayekî wisa pêşiya wê li Tirkî tune bû infazeke bûya wayê dadgah mafê mirova Ewropa encama serlêdana me de got rast e ev cezayekî vî awayî tê wateya işkence yani xala işkenceyê bin pêk dike hala siyemin ya mafya mirovaya Avrupa peymana mafya mirovaya Avrupa bin pek ki ev nayı kabul kirin peviste ev beguartin li ev biryar kengi da 2014 adara 2014 da ev 11 salın Türkiye ve biryarı nayince yani bu ev biryar verece peviste çi bekirin peviste zagune xwe biguare yani gor destura bingehîn ya Tirkî ya xala notî de mesela çi dibêje di mijarê mafê mirova de sazî û dezgehê navnetevî biryarê got bidin ev ser zabûnê Tirkî rene yani ev biryara got dadgah mafê mirova Ewropa dayî esas ser zabûnê Tirkî rene pêwîst e ev biryar demnidest bikeve meriyetê pêwîstiya wê bêkirin yani Birêz Öcalan azad bibe lêbelê ev 11 salin pêwîstiya vê biryarê nayêce yani jaliye devleta Tirk ve hikûmeta Tirk ve nayince herî dawî piştî Bahçelî di hafnaxwe komê de xist rojeva Tirkî tevahî de jî
لی به شرط وگره دا اف جنای قبول کرن اساسا ویج بیشن یعنی ایرو اف درباره حقوق ده حقوق جی ده بیجه برزو جلان ده بی آزاد ببی یعنی لگور حقوق ترکی بخوشی اف پیوسته یعنی ایدی دما برزو جلان آزادیاوی هاتیه آزادیاوی فیزیکی تنکاره به شرط وگره ده یعنی جبر ویجی ام وی آلی ام قبول نکن یعنی بوی داخویانیه پیوسته دمنه دست یعنی به شرط اف بریار بیجه و زاغون خواه بگوهره و در فتح گو برزو جلان آزاد ببه آزاد گاریبه بخبته باوایی که فیزیکی بیچه کرن یعنی تشتا اساسی اوه باش مسئله ولم زانن کاری و هی اگر چیزی که اون سر زیاده بکن نموی بگیرن نم خاطر جواب خواست یعنی وقت ما گفت یعنی جبو گو خویای یعنی اف نقاش و پر بردام بکن لی هر کس بالا هر کسی پیوست سر وی به یعنی نه سر راست و پیاما به کرن یعنی اگر پیاما به داین و پیاما که دیروکی به گرینگ لی اساس به پیام ناقده هر تشت یعنی چاره سری ده چه ده چاره سری وقت ما گفت ده آزادی فیزیکی یا برزو جلانده جبر ویجی هر کس پیوسته وی بخی مجاره خواه و درباره وی ده مثل هر کس داخوازی خواه دنگ خواه بلند بکه هم کارم وی بانگوازی بکن سپاس کن باشم سپاسیا ود کن مازوم دیج پارێزەری ڕێبەرە پۆستانبۆلی تەبلی بوویش بەرەون تەبلی بەرنامەمە بوون و بەرسەدان پرسێمە بله اول آمد ام بو بردام کن ایواجی به تایبت تکیلداری اف پیواجوین هفدیتنان وکی اوسلوی وکی 2013 2015 حتی بریاوی خباته و هنر سروی اون خبتی نیجی اینا اول مازوم جی انتشت گو یعنی پیامک دیروکیه و بداین هر کس دبنده فقط گوت تنه به پیامک جی ناقده یعنی جوان تجربه که وسروی لیکولیجی کری یه هفدیتین دیسا به دولت ترک را چه بود ساوی هفدیتین جی دولت ترک را چه دبن مروف گرک چه وافیم بکه وان هفدیتنا بله یعنی نقاشین نها هفدیتین نها و دم بوری مروف نکاریم مقایسه بکه دم بوری جبو که پرسکرک برای چهار سر کردن جبو ریا سیاست و دیالوگ و پیش بکوه هفدیتن پیکاتن گلک جاره هفدیتن پیکاتن و هر تیم جالی دولت و اف هفدیتن هاتنا قداخه کرن هاتنا آستن کرن یعنی ریبرا پو 33 ساله اف تکوشین ددمشاندن تکوشینا که پرسکریکا کرد پرسکریکا کرد و کردستان سر زمینه شدت و شر بین سر زمینه سیاست و حقوق یعنی اگر بسته پیشی سال 1993 دا و دمه به اوزالرا ترگوت اوزالرا کتن تکریه او اگر بس هات اعلان کرن دما اگر بس جارا دویم دهات درش کرن ترگوت اوزالرا هات کشتن سرکمار ترکیه و دمه او دولت ترک سرکمار خود کشت جبر کو ندخواستن پرسکریک برای چهار سر کرن و جبو کو شهر وره بردوام کرن سرکمار خود کشتن پشتی ترگوت زال نوتو 5 نوتو 6 نجمتین ارباخان بو سرک وزیر ترکیه و ویشی دیسا نوی نامه یک جری برای پراشاند و خواست که پرسکریک برای سیاست چهار سر بکه لیه پیواجو یک نهات و دست بکرن نجمتین ارباخان سیاست دور خستن سال 1981 ایلون در ریبرا پو دیسا و دمه بپک کرا هفدیتن هبون ریبرا پو اگربست اعلان کرد لیوک برسف هم دولت ترک هم جهاز ناونتوی برسوا قومپلوی ناونتوی دان و پازده سبات سال 1990 نهان ریبرا پو هات رواندن و رادستی ترکیه کرن پشتی که رادستی دولت ترک کرن شیر ریبرا پول و داره استراتژیک نو ریبازک نوی تکوشین دا دست بکرن جبو که شر بده سکناندن و چند ساله او آگربست او شر هات سکناندن لگل که دولت ترک ایریشی خو بردوام کرن و دما که گریلاین آرگه که گریلای پکی که جباکوری کردستان و دکشیان پیست گریلا هاتن شهید کرن جی دیسا او پیواجو بردوام کرد حتی نیکو آکپ بوده سلاتر آکپ دیسا دست به ایریشا کرد
و 2004 دا بیەکی حەزیرانێرە دیسا پێواژوویە شەر دەست پێ کرد پێواژوویە خەپاراستنە ڕەوا دەست پێ کرد پشتی پێواژوویە ئۆست و هەری داوای دنابەرە 2013 و 15 دا دنابەرە ڕێبەرا و دەولەتە ترک دە هەفدیتن پێکاتن لێ دەولەتە ترک دوان هەفدیتنەدا هەرتم کۆنژەکتورەل نێزک بوو یانێ خواست وێ پێواژوێن وێ دەمە دنافتانە وی هەرێمی دەرباز بکێ نیەتێک وان زیینیەتێک وان مێژیە وانەیە و چارەسەرکردنا پرسکرێکە کورد چارەس بکن نەبوون لێ نەها تشتێک نو هەیە نەها دیتنێن نەها مرون نکارێ بێژێ کو نەهاش دەولەت و ڕێبەرا پۆش بۆی چارەسەرکردنێ هەفکردنە هەڤاتنێک پێکاتی هەیە تشتێکی بسە تنەیە ڕێبەرا بە دوخوازێ پێواژوەیەک نو بدە دەست پێکردن دەولەت بخوازێ نەخوازە ژی ڕێبەرا پۆ دخوازێ پێواژوەیەک نو بدە دەست پێکردن پێواژوەیە نو چییە پێواژوەیە نو ڕێبەرا پۆ شەرت و مەرجێ دنیای دبینێ ڕەوشە لە هەرێمێ دبینێ ڕەوشە کو تورکیە کەتیە نابێ دبینێ ڕەوشە کوردان دبینێ دەستکەفتیên کوردا دبینێ هێزا کوردا دبینێ کو ئێدی بێ ڕۆژهەڵاتە ناوین بێ کورد ڕۆژهەڵاتە ناوین نکارن وەرن دیزاینکردن ڕێبەرا پۆ دخوازێ هەم دەستکەفتیە هەیە کوردا بدە پاراستن و هەم ژی هەن دەستکەفتیە دن بدەست بخێش بەرڤەیەکێ دخوازێ پێواژوەیە گوهرتنا دموکراتیک بده دست بکرن یعنی پیواژویک نو پیواژویش که کرد نو و خوره خستن بکن ری و ریواز پای تکوشینه بدن گوهرتن و روجلات ناوین بگوهرن ریبرا پو وی پیواژوی دخوازه بده دست بکرن اگر که دولت ترک جی دخوازه به پرچه کی وی پیواژوی و دخوازه پرسکریک وره سر زمینه سیاسی و دم دولت ترک نچارک و ریل ریبرا پو وکی جبر وی سدمه وزیر تشتگوتی پر نمیهمه نه دولت ترک پر مجبوره هر دمه و هر کسی زیادتر مجبوره که اف پرسکریک زمینه شهر وره زمینه سیاسته اگر زمینه شهر وره زمینه سیاسته و دمه کردجی قازانج بکن دولت ترک جی دکاری خوش به تنگاسی خلاص بکه اگر که و روش دا ببینه دولت ترک دناف تک چوینک مزن دایه او بهتر جی تک بچه جبر و سدمه پیواژوی نو کج ای بره جداتر پیواژوی نه پیواژوی چاره سرکرنک پیمانات تشتکیه و سگناندن تشتکیه پیواژوی جنو و دست بکرنا تکوشینک نویه او بگمان جبر و سدمه یتنه پیام نابه پیام دست بکه نداویه یعنی اگر سبیرو پیام ریبرا پوش ایمرالیه بز دیمن وره و میلیونان کرد جهان لبنرن اف نابه انجامک جمره اف دوی دست بکه پیواژویک دست بکه تکوشینک نو همش بو گله کرد و همش بوی همی روجلات نوین و مروفاهیه باش yani îro Gulistan Qiliçxoçî çi bi heman şêweyê got ev bangewaziya dîrokî ve çareseriya pirsgirêka Kurd de bibe destpêka serdemeke nû yani rastî ev serdema nû yani mirov çawa fêm bike ji ber ku em dinerin gelek mêzekirin bi çi rewşeyê ve piştî bangewaziyê dewlet bisekine çareseriyek çê bibe her tişt ser wê maseyê were nezikatiyek bir rengi heye yani her tişt amadekiri hatta nezikatiyen bir rengi heye fakat brastici yani ev mesela İro disa nikaş çebu vezir-i kari derveye Rusya çu Türkiye sa ser deskeftiyen Bakur Rojlat Suriye akıfin Sarıuşa Kurda akıfin yani ev gerek muro brastici çava jefem ki ev tekoşin ve çi ve bughar ve devlet Türk çava kabul beki yani ve rengi heci İro ji kayyum danisar yani بله جبو کردا و جبو هزن که کرد بوارا بهفرا تکوشینی دکن وزیر کار دربه روسیه دیسا یاجی وزیره که ترکیه یاجی دولت ترکچه گوتی پر نمیهمه جبو که امده پیواجه پر فهم باش فهم بکن و پیواجه یک چوات دست بکرن تکوشینی یک چوات دست بکرن لازمه که امل پیامن ریبرا پو گوداری بکن کینگی که پیام ریبرا پو به مساج ریبرا پو دیمن درکت و محلی تماشا کر و دمم باشتر ببینن که پیواژوی یک چوا پارادیگما یک چوا دست بکرن یعنی کرد نکارن استراتژی خل گوری داخویانی هن وزیرا یا جهن دولتا دیزاین بکن استراتژی تکوشین
جالی ریبر تکوشینا کرده جالی ریبر پاوته دیزاین کردن و اف تکوشین چیه؟ اف تکوشین خود سپر گل یعنی ایرو روجرات نوین به میلیون کرد چرالی کردستان رخصتن کرینه رخصتن وانه خپارستن هنن رخصتن وانه سیاسی هنن رخصتن وانه جواکی هنن رخصتن وانه کلتوری هنن جوان جن به هر آوای تم ملت روجرات نوین تگل قاسی کردان برخصتن نینن کرد ایرو روجرات نوین کردن که به فکر و رامان ریبرا پو خور رخصتن کرنه ایرو روجرات نوین مدل کن اف بسری خو هزه کن اف هز پیواجوه نو دا اوه زیادتر درکه پیش دیارکر به ریبرا پو پیواجوه یک چوا دخوازه یعنی دبیجه مثلا کرد و کردستانه ایدی بشار بچکه نابه چاره سر کرن جبر ویه که ام آمده نکو مثلا شر و چکش دولت درخن اگر ویجی آمده بن فرمو اگر راستی جی دولت ترک مثلا چکه مثلا لشکریه مثلا شرش بوخو خطر دبینه دکاره گوه بده ریبراپو هر ریبراپو را رونه و ریبراپوش خوشبو ویتشتی آمده همی کرجی آمده نه لی اگر که دولت ترک سیاست شر دا ısrar bike, siyaseta şiddet de ısrar bike, siyaseta inkar de ısrar bike, Kurd şu vaka ku naha dikin, ev xaba parezin. Yani tişta ku naha rebera po duxaze bike, mesela Kurd zemina şer bir rebaza şer bine rebaza siyaseti. Ev beter re Kurdara vekili ev ne mane ku ev Kurd be parastin biminin. Yani vaka aliye Türkiye bejin na Kurd be parastin ev neminin. Tı be vajoyek ya jî tı peymanek ku ev Kurda be parastin be le tavahiya roja Hilatê Kurdistanê nayê pejirandin nej aliyê Rêberapa ve nej aliyê Kurda ve nej aliyê Tevgera Azadiyê Kurdistanê ve tı nîqaşek wisa jî tune tişta ku tê kirin ew e ku dewleta Türk dev ji siyaseta xwe ya înkar û îmhayê berdê Kurd jî amade ne ku dev ji rêbazê şer berdin. Yani mesela şer çeke çıma keti devri jber ku devleta Türk tırrel Kurdan ne işti? Eğer devleta Türk dejve siyaseta berde hebuyen ve Kurda kabul bike wan inkar neke wan o siyaseta imha kirne ne demeşandın? O erişi wan neke Kurd ev vaka ku rebera bu 33 sal beri sala 1993 da Agrbesa yeken ilan kir ev Kurdji هزا خویا سیاسی تگوشینا خوب بدن بردوام کردن مثلا اوه یعنی مثلا تنه پیمانه که دولت را وها یا جی دولت وها کر دولت شوا کر اگر مثلا بنرن اف نرنک تنگ دبی yani devlet beguman اوه beje ki nizam vanatçının avanın vahanın yani nahab devlet Türk ra Kürt peymana dostaniye ve hevaltiye imza nakın peymana bevajoya ke nu لسروي تنقاش كرن وأرجه نبوي بيمانك جبر في سدم يعني هن كسان كنا هاد بين دولة ترك إيريش تك دولة ترك هي بعوايا كي فرمي درنكتي نقوتي كم دافش دجمنتيا كردا بردين يعني دولة ترك هيجي كردا وقت دجمنتي بينش بر فيها كي هم إيريشين خوي لشكريت كي هم جي إيريشين خوي سياسي دي كي افتشتاكي سوربريز نينا Piştî ku rêber apû vê peyamê weşand dîsa jî ew dewleta Tirk dijmintiya xwe bi Kurda re bike. Kurd jî ew ê hemberî vêya tegoşîn bikin. Tişta ku ez bawerim kêm tê femkirin ew e. Yani mesela rêw rêba guhertina rêw rêbazê tegoşînê ye. Ne ku Kurd tegoşîna xwe tegoşîna azadiya xwe didin sekirantin rêw rêbazên xwe didin guhertin û Türkara jî dibêje ki ji dewleta Tirkira dibên ev rêw rêbaz bila te netirsîne weke daxuye ne pekeke de jebû ev rêw rêbaz ji bo we xeter nînin hûn jî dikarin van rêw rêbazê me qebûl bikin ev rêw rêbazê ku rêbera pîrû datînê pêşiya me ji bo dewleta Tirk jî rêya xelasiyê ye qebûl kirin ser çava qebûl nekirin jî bêguman Kurd نچارن که هم تکوشینا خو یا آزادی بدن بردوام کردن هم جیج بو parasını hebuna خو بپارێزن
باشه یعنی نه به تایبەت yani nîqaş berê dewleta Tirkanî servê derê bi taybet anî got lazim bi çek deyne gelek evda nîqaşkirin jî fakat mesela bêjin ev pêvajiya berbiçav herî berbiçav 2013-2015 bû mutabaqa cî çêbûn li Dolmabahçeyê di 28 Sibatê de bi hev re şandeyên dewletê û Dem Partiyê ew jî xwendin yani kabul kirin heta Erdogan ciyêwan kêl ku derê rûnê ew diyar kiribû di wê de تداخل کربو دەستپێکی قبول جی کرد داخوێنە خۆی دەستپێکێدا پشتە گۆ نە ماسە هەیە و نە متابقات هەیە و تشتێکی وسا تنێ و عیلانە شەر کرد ئێنا دەوێتە ینی چ فەرق di navberê de heye yani vê pêvajiyê û wê pêvajiyê ji hev cida dike yan jî vê pêvajiyê ji wê pêşdetir dike çi ferqi yani ev çawa tê xwendin ji aliyê mêjû û zihniyetê ve belkî ti ferq tune be yani ji aliyê Erdogan ve li siyaset li ser niyetê nabe siyaset li ser hêzê dibe li ser rewşê li konjonktûrê dibe bêguman konjonktûra niha û a 2015 neveke hebe 2015 li rojhilata navîn tiştê ku niha hebûn tune yani tiştê ku niha 2024 û 2025 da li rojhilata navîn henin 2015 da tune bû ji ber vê sedemê rewşa hey li ser her kesî li ser hemû aliya guhertinê ferz dike li ser Kurda jî guhertinê ferz dike ji derve niyeta dewleta Tirk yani Kurd jî lazim in hêza Kurd jî lazim e ku rewşa li herêmê bibîne û ji bo ku destkeftiyê xwe biparêze û hin destkeftiyê xwe destkeftiyê dijî bi dest bixe wan misoger bike lazim e ku rewşa li rojhilata navîn ji nû ve berçav re şîrover bike analîz bike rewşa rojhilata navîn çi yani bi mehaya em viya nîqaş dikin bernameta jî gelek tê nîqaş kirin rojhilata navîn êdî ne rojhilata navîna berê ye eger rojhilata navîn newak a berê be wê demê di rojhilata navîn a nû da divê Kurd hebin Kurd bibin xwedî statû statûya Kurda al rojhilata navîn bi kîjan peymanê hatiye tinekirin bi peymana Sykes-Picot ya sala 1919 peymana Sykes-Picot di çi astê de îro bi têkçûna be rejîma Iraq û a Sûriyê de ew jî têkçû yani ew peyman bê mane maye wê demê derî ji Kurda re vebûyî ku Kurd li rojhilata navîn bibin xwedî statû ev aliyekî mesele aliyê 2015 da ev tiştin nebû 2015 da mesela Daişê hebû Kurd li rojhilata navîn dîsa bibin statûyê xwedî statûyek nû lê belê dewleta Tirk yani wê demê xwast ku yani qonaxekî derbas bike ji bo ku êrişî Kurda bike û di sedsaliya xwe ya 2023 da Kurda tune bike ne sala jî ji bo ku Kurda tune bike her tişt kir li dawiya da wî nekarbû Kurda tevgera azadiya Kurda tune bike niha êdî rewş cuda bûye Tirkiye ji dibîne ku rojhilata navîn înkarkirin û neqebûlkirina Kurda êdî her diçe fatura wê giran dibe bedelê wê giran dibe ji bo Tirkiye eger ku em li ferqê binirin ev e yani di 2015 da Tirkiye belkî zemînekî ji xwe ra dît ku pirsgirêkê hinkî dirêj bike û hinekî bi alîkariya hêzên navnetewî konjonktûrê binirxîne û êrîşa li ser Kurda bide kirin lê di rewşa niha da ev şansê Tirkiye nîne yani êdî ew qa zaman ji bo her du aliye jî nîne ne ji bo Kurda jî ne ji bo Tirkiye jî ew wext nîne ji ber vê sedemê ku dewlet Baxçeli jî got lazim e pêwîst e zû ev pêvajo çêbe lê wer xuya ku ev tiştêkan dibêjin nava dewletê de jî hê tam hemû nebûne xwedî heman fikrî ji ber ku nebûne xwedî heman fikrî her yek ji wan tiştek dibêje ê ku bi rastî jî difikirin ku ew ê Tirkiye tam têk biçe tiştê desta ji heyî winda bike kesê weke dewlet Baxçelî ne û vana divên bira bi awayekî ew li gorî jargona xwe divên bira pirsgirêk çareser vê lê kesên ku demkurt difikirin tenê awa xwe difikirin yani rewşa xwe difikirin weke AKP weke Tayyip Erdogan ewana jî giran didin meşandin di rojê pêş de bêguman ew ê bêtir zelal bibe em nikarin bêjin ku ev pêvajoyê hatiye destpêkirin êdî nikarê paş te vekişê lê em dikarin wiha bêjin ku ev pêvajo were destpêkirin jî neyê destpêkirin jî
yani rebera po peyemek dimen bişine jî neşîne jî ya jî nekare bişine jî ku neşand ve ew aliye devlete ve astan kirin de Musa fan bikin bi her away pêvajoyek nû pêşkeme ya ew pêvajoya ku rebera po bastke pêvajoya guhertina demokratîk tekoşîna demokratîk bere dest bikirin ya jî ew pêvajoyek ji niha girantir ji niha xerabtir û ji niha dijwartir were dest bikirin. Bi her away pêvajoyek nû tê dest bikirin. Pêvajoya hey, statuya hey, dişkê nikare were meşandin. Ji ber vê sedemê bi Kurd û Kurmancî lazim e ku em jî wek Kurd ji her du ihtimalara jî ji her du senaryoya jî amade bin. Yani eger ku rêbera po karibe eger astengiyek çênebe rêbera po karibe pêvajoya guhertina demokratîk tekoşîna demokratîk bide dest pêkirin hem ji wî re amade bin eger ku ev hewldan û kedar rêbera po were astenkirin wê demê dibe ku em ji pêvajoyek dijwartir ji anha bêtir dijwartir ji wê re jî amade bin. Yani de her du rewşa de jî pêwîstî bi têkoşîn û rêxistbûnekê xurtir heye. Mirov vê fêm dike feqet na îro Gülistan Qiliçxoçî jî got lazim piştî bank hat kirin lazim êdî meclis bikeve dewrê berpirsiyariya xwe re bikeve bin bar guhertinê qanûnî ji bo biciyana pêwîstiyê vê bangê bike û tavilê bikeve nava liv û tevgerê. Yani berê jî nîqaşên rêbera bi taybet ser destûra bingehîn hebû heta parlamenter jî hişyar kiribûne çû serdanê got binarin parastina we jî tune hûnê bên girtî lê nak qederek siyasetmedar ji vê rewşê tên darizandin. Yani tiştek û vê derê de bên guhartin wê çi bin yani yek jî dema û rewşa meclisê dinarin mesela partiyên din ê meclisê berê hemûya temenniye xwe gotin baş em piştgiriyê denê feqet rewşa wan hiç di vê rewşê de xuya nake ew komên ku di meclisê de heyî bigiştî nizanim gelek mirov vê çawa binirxîn yani guhartinên ê qanûnî tên xwestin çi ne? Yani ya rastî derbere vê mijarê de pir zêde agahî tinin yani evana ji bo kîjan xala nîqaşek hatiye kirin hatiye kirin em vêya zêde nizanin lê mesela destûra bingehîn pêvajoya berê de ji xwe hatibû nîqaş kirin ji ber ku destûra bingehîna Tirkiyeyê hey ne destûrek bingehîn a demokratîk e herkes dibîne demokratîk e Erdogan jî dibîne demokratîk e lê herkes li gorî xwe demokrasiyê şîrove dike. Eger ku rêbera po peyamekî bi dîmen bikare bide beriya destûra bingehîn pêwîst e ku şert û mercên rêbera po destpêkê de ji maxvin were guhertin. Çi ye şert û mercê rêbera po guhertina şert û mercê rêbera po? Rêbera po karibe êdî kengê bixwaze bi parêzerê xwe re bi malbata xwe re bi heyetê siyasî re û ne tenê bi re bi her kesî re kî xwest bi re bikare hevdîtin bike bi rojnamevana re her wiha bikare bi telefonê beşdarî weşana bive televizyona bive yani rast rêbertiya vê pêvajoyê bike. Yani ji ber vê sedemê em têm diçin tên destpêkê pirseta destpêkê yani teyî peyamekî tiştek nabe. Peyam dibe startek destpêkek rêbera po belkî pêwîst ke heftê piştî wê peyamê sê çar jara peyam bide. Ji ber ku pêvajoyek nû tê destpêkirin û rêbera po wek mîmarê vê pêvajoyê lazim e tim biaxive gel agahdar bike alîgirê xwe agahdar bike dinyayê agahdar bike raya giştiya Tirkiye agahdar bike eger di şert û mercê rêbera po da guhertinek çê nebe meselê destûra bingehîn de jî tu guhertinek çê nebe. Eger inca şert û mercê rêbera po da guhertinek çêbû rêbera po bawayekî aktif tevlî pêvajoyê bû pêvajo bi rêve birkir pêvajo dîzayn kir wê demê beşek ji êvê meselê destûra bingehîn e. Destûra bingehîn tiştê ku tevahiya Tirkiye alaqedar dikin henin xalê ku tevahiya Tirkiye alaqedar dikin henin û xalê ku Kurda û kesên yani gel nasname û baweriyên ji derve weke Kurda ji derve sîstemê hatine hiştin wan alaqedar dikin henin yani tenê em nikarin wek Kurd bêjin tiştê ku me alaqedar dikin bira têde hebe tiştê te me alaqedar nakin. Yek perspektîfa rêbera bu çi ye? Tirkiyeyeke demokratîk. Tirkiye demokratîk çi ye? Di Tirkiyeyeke demokratîk de Türk jî, Kurd jî, Sunni jî, Alewî jî, Müslüman jî, Ermen jî herkes ki li Tirkiye bijî ew kes wek hev azad û xwedî heman mafî bijîn. Evaran divin destûra bingehîn de werin formülekirin. Rêbera bi aynî tiştî ji bo Sûriye jî dixwaze.
نه تنش بو ترکیه بو سوریه دخوازه یادن مثلا انکارا کرده هیا دستورا بنگهینا ترکیه آن نودا دبیجه هر کسی که ولاتیه ترکیه کرد ویا قبول ناکن مثلا ناس زمان هیا مثلا جن هیا مثلا هالبجارتنا هیا مثلا سیاست هیا گلک خالن بلکی وانا همه دروجه که دروجه دام نکارم بجن هفته کی وای چو مگ چو کاچ تشتگ ناد گارتن نه لی اوانا اگر که دست پیک چه به یعنی آجنده یک وری آماده کردن تقویم یک وری آماده کردن دکارن دنبال چند ماه دا ورن چه کردن یعنی اگر AKP بخوازه دکاره ویا بکی و پارتی دنجی بلکه یک کس یعنی او پارتی بچوک لجدر که من اگر که ایدن یعنی پارتی دنجی بپذیرینن از باور دکارن چه بوده یعنی جبر چما جبر کو ریبرا بو پشتی هفدیتن اول شروان تای جهت را گفت هر همی پارتی را هفدیتن بگیرن اف چیز دیگه یا کرن ریبرا بو دخوازه همی پارتی همی فکرین جدا ناو وی پیوجوی دابن دستورک بنگهین آنو ورد چکرین جی لازمه که همی آلیته دابن که همی آلیته نت دابن شو دیسا نابه دموکراتیک جبر ویه که ور خویه که پشتی که نه همه چه فهم بکن یعنی ریبرا پو پیاما خوب دیمن دا و پشتی نزدیکاتیا همبر ریبرا پو امی فهم بکن که گوهرتنا مثلا گوهرتنا دستوری داشتی دولت یا حکومت هی جدی آن نه جدیه لیش بو ویاجی بگمان وقت جی هیچ گفت لازمه تکوشین جواکی وری خورد کردن یعنی وان مثلا مثلا تنی یعنی نونر دولت و حکومت تنه ریبرا پو را یج بدم پارتی را رونشتنا وسان نابه یعنی تکوشین جواکی لازمه که جهر دم بهتر وره خورد کردن رخصتن بوین زانبون شرط وره خورد بهتر وره خورد کردن که سیاست خود سپره هزا گل چخاص مزن به سیاست چی اوقاس بهزه و دکاره اوقاس درینو وکه از باورم تشتا کره برا پوشی فکر اوه هزا گل موبیلیزه بکه و باندور سر سیاست بکه د سیاست د درینو وکه و اف درینو هبونا کرداجی هبونا همی اولو باورین و اتنیستین دن این لترکیه جی هبونا وان همیه وکه آ کرده مسوگر بکه باشه یعنی وکی هری داویش از دخوازم وی پرسم یعنی براسیج او دولت ترک پرخص روجه و هیجی دخل روجه و وجی بحثی کردن یعنی بتایبت مسئله دانینا سلاحی لسر وی پر نقاش دکن نهاد واره اولکاریا کردان ده یعنی در انجام ده نهاد بند داگرکریه که دن گله کرد و نهاد دولت شوا زختیلت که پولیسی خواه به عسکری خواه هم وید بینن یعنی وکی ام بشن دحب دولتین سینوری خواه شف جدا شف وقت یعنی هیزک بکتن نابره tamam hatta ki mevcuda parasına ondikari bir rengi çeke ve sadece arteşa hava bakın. Fakat dve pozisyonu da girede revşa a çekajı. Yani evlekariya a Kurdan ve çava be brasi de nav ve revşeda yekji yani ligori ev pevajin bohorici ve ev şopandın rebera po nezikatiya xo evlekariya Kurdan li çeke bi çe rengi un çava tahmin dikin ve pevajı da nezikatiya çava derkeve. يعني وقت فكر فلسفة نرينا خزاي إنسان جهاني أمش باريس نامه وهمو برتغال ريبرا بو فهم دكن كه ريبرا بو دخوازه ده هر زندي بكار بخو باريس پاراستنا روا جبو كرداجي جبو تركاجي جبو عرباجي يعني جبو همو قالا جبو جناجي جبو جواناجي جبو هر باوري جبو هر زندی یعنی ریبرا بود به گیاه کی دخوازه داشتی مکانیزما و یا پاراستنه هیا یعنی جبو ویا مثلا گله وک میناک نشان داد به یعنی هر تشت بیست که بکار به خوب پارازی خوب پاراستن چی تنه سلاح نینه خوب پاراستن فکره پیش برای هر تشتی فکره یعنی اگر فکره داشتنه به سلاحات دسته تا دکاره به دشمنی تجش برویه که پاراستنا هری دست به که فکره ایدئولوژی دست به که رخصتن بوینه بردوام دکه و لگوری پیوستیا لگوری دما لگوری جیاجی چکشی پیوسته چم هاش برکوی هم بریتا چک دهی سرسریتا اگر لازمه مجبوری
خب چکیجی بپارێزی ev mijareke pir giring e yani Aliyê Tirk Aliyê Dewleta Tirk meselê taybetî dixwazin bînin ser vê xalê ji bo ku ji miletê xwe bêjin PKK tenê rêxistinek çekdarî ye û çekî xwe jî danê wekî din aliyê siyasî îdeolojîk û civakî ê PKK bidin ji bîrkirin. Eger ku Kurd jî tenê meselê bi vî awayî nîqaş bikin Kurd jî dikevin wê kemînê. Lê Kurdên ku fikr û ramanê rêber apo dizanin fikr û ramanê rêber apo dixwînin û dişopînin dizanin ku rêber apo ne Kurd ne civaka Kurd ne milyona Kurd nahêle ku û naxwaze ku ti însanekî Kurd bê parastin nemîne. Tişta ku herî zêde ez bawerim rêber apo niha li İmraliyê li serê dişxolê û li serê dixwaze rêyekî jê re bivîne ev e. Ji bo vê yekê dibe yani tabî bêguman ew formülasyona viya çawa bê rê û rêbazê viya çawa bin evana dibe em rast rast ji devê rêber apo guhdarî bikin li dîmenê wî guhdarî bikin ji axaftinê wî guhdarî bikin û wisa fehm bikin. Yani wek nêrîn wek felsefe rêber apo nahêle ku Kurd bê parastin bin li ti devera Kurdistanê. Ev temam lê riya viya rêbaza viya formülasyona viya ew ê ji niha pêva eger ku ew pêvajo dest pê bike çi bê ev viya dibe em ji rêber apo guhdarî bikin. Lê di hevdîtina de çi hat gotin rêber apo niha dibe çek mesela çekê encama pirsgirêka ye. Sedemê çekê hin. Eger ku ev sedem ji holê rabin mesela çekê çareser dibe. Ji ber vê yekê yani weke ku di Aliyê Tirk dibêjin piştî ku pêvajoya hat destpêkirin û hema sibê û dist be nava çend saeta de mesela çek û çek berdan û çek dewamkirin evana ne mijarê dest pêkin evana mijarê dawînin. Mijarê dawînin yani dibe ji bo em jî wek Kurd acele nekin yani van mijara nîn destpêkê nîqaş nekin. Ew nîqaşa wan e yani ew dikare ji xwe re nîqaşa bikin. Çi dibêjin bila bêjin. Ya mîn weke hêja ji me behs kir rêberê me rêber apo wek gel ji me re çi dibêje çi didê pêşiya me perspektîvek çawa di ji me re ya esas ew e rojeva me jî ew e. Heta nê ku peyama rêber apo nehat jî daxwaza me jî rojeva me sereke jî dîsa azadiya rêber apo ye. Piştî ku peyama rêber apo hat daxwaza me dîsa azadiya rêber apo ye. Rêber apo bi aliyekî fîzîkî bi awayekî fîzîkî jî azad bû wê demê rêber apo fikr û raman û perspektîfên xwe yê bi tecrübeya xwe ya 5 salî rêyên nû evî pêşiya me em ê wan riya de bimeşin. Lê dibe em nekevin nava fikarekî ku wisa yê parastina me çawa be. Yani ê ku herî zêde vî tiştî di fikirê ji xwe rêber apo ye. Rêber apo piştî 5 salî ranabe Kurda bê parastin nahêle fikrek wiha jî yani ji xwe yani ana mesela bi gotinek wiha got ez bi xwe jî ew bûm yani. Yani tiştekî wisa çê nabe ji ber wî dibe em binêfire bin em teko yani xwe rêxistin kirî bin dema ku em rêxistin kirî bin wê demê em dikarin bi her awayî û li gorî her senaryoyê jî û ji her tiştî re jî amade bin. Baş Ahmet eger tiştekî ji Muser zêde bikin em wan jî bigirin em vî rengî beşa xwe yê destpêkê qepat bikin. Gelek spas silav ji bo we û hemû temaşevan. Spas dikin rojnamevan Ahmet Dicle em spasiya dikin.